kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa ditaba ka puo ya Sesotho seo re di thakgolang ka o lekola tse itlhommeng pele. From our point of view, we cannot point anybody and say this is the person or this is not the person. Yes, we are relying on the intelligence of the police. Lelapa la ngwana ya dilemo tse 5 ya bolailweng Duduza Ekurhuleni le re le batla toka e phethwe. So far we've been able to stop more than 115,000 vehicles across all the roads. 40,000 heavy motor vehicles went through various way bridges. Mothamo wa sephethephethe o lebeletswe ho eketseha jwalo ka ha baahi ba bangata ba tlilo kgutlela malapeng le mesebetsing bekeng ena e tlang. Specifically deals with those that are on death row, and it specifically says in section 2, do not carry out the death sentence. Baitseki ba bangata ba ditokelo tsa botho ba thuhuleditse mohato wa Zimbabwe wa ho fedisa kahlolo ya lefu. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re o amohela ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re wele kgabong. Ho lebeletswe hore mothamo wa sephethephethe o tlilo nyoloha mafelong ana a beke. Bakganni ba kginnwe nakwana letong la bona mmileng o moholo wa N4 Mbombela Mpumalanga, mme ba re ba kgotsofaditswe ke ho bona balaola sephethephethe le sepolesa ho tiisa molao le polokeho. Baahi ba bangata ba lebeletswe ho kgutlela malapeng bekeng ena e tlang, mme mothamo wa sephethephethe le wona o lebeletswe ho eketseha naha ka bophara. Bahlanka lefapheng la dipalangwang ba ipileditse ho bakganni ho ikobela melao ya tsela. So far we've been able to stop more than 115,000 vehicles across all the roads. 40,000 heavy motor vehicles went through various way bridges to ascertain the weight is in line with what we expect them to. Other than that, we have issued over 20,000 traffic summonses for various offences ranging from overtaking dangerously to defaults or defects on their vehicles, while 800 vehicles have so far been being impounded because they were not roadworthy. Harele ba ka Limpopo teng batho ba 15 ba amohetswe sepetlele ka morao a mehako tsinya tsela mileng o mogolo wa N1. Moedi wa lefapha provinceng o re dipula tse matla le lebelo ke tsona se bakileng kotsi ena. Ditaba di sa le mothating ona ka Eastern Cape teng batho ba 10 ba ntse ba le tlasa lehlo la dingaka ka morao a mehako tsinya etsaetseng mileng o mogolo wa R61 pakeng tsa Komane le Takastad. Lefapha la bophelo Gauteng le netefaditse hore diphuputso tsa lona tse mabapi le lefu la Miriam Saye ya dilemo tse 32 di supa hore sesosa sa lefu ke hore o ne a fokollwa ke bophelo. Sephetho sa diteko tsa ka mora lefu se bontshitse hore Miriam Saye o ne a fokollwa ke bophelo e leng seo se entseng hore maemo a hae a bophelo a mpefale nakong e kgutshwane ka mora ho amohelwa sepetlele. Ka lebaka la sephiri dipakeng tsa ngaka le mokudi, lefapha le re le tla hloleha ho phatlalatsa maemo a mokudi a bophelo le ha ho le jwalo lelapa le tsebisitswe ka maemo a Saye a bophelo. Lelapa la Duduza Ekurhuleni le setse le saretswe ka mora hore moradinyana wa lona ya dilemo di 5 a betwe le ho bolawa ka ho hlajwa letsatsing le bulang selemo. Maemong mmaya ngwana o etsa boipiletso hore molao le toka di phethahale ka ngwana wa hae. Sepolesa se butsi nyewe ya peto le polao. Lelapa le thefulile maikutlo ka tahlelo eo le iphumanang le ho yona letsatsing la pele la selemo se setjha. O re ntate wa ngwana o ile a tsebiswa ke baahi hore hona le ngwana ya kgetsweng thoteng, mme ile a re ha fihla sebakeng seo a fumana ngwana wa moshanyana ya apereng borikgwe bo bokgobedu, mme o ile a tla lapeng mona ho tla ntsebisa, mme ya re ha re fihla sebakeng seo ra fumana hore ke ngwana wa rona. Mmangwana o re mmelaelwa wa ketso ena e sehloho o ile a hlongwa dipotso ke sepolesa ha morao a lokollwa. MMC wa kgodiso ya meralo ya ntlafatso Ekurhuleni o etetse lelapa.
It pains us to see umama akule state as akuso. But also we say as women across, including ourselves as a government, ukuthi the fight le esilwayo kulo mhlaba esiphila kuyo, it's a difficult fight, especially for women and also children and people with disability. Baahi ba tsa boipiletso ba hore ho nkwe mehato ya molao kgahlano le mmelaellwa. I think the law enforcement, they know what to do. At this point in time, from our point of view, we cannot point anybody and say this is the person or this is not the person. Yes, we are relying on the intelligence of the police to come with the perpetrator. Baitseki kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana ba kopa mmuso hore ditlolo tsa molao tse kang ena di bewe ka sehlohlolong. Mui ho hlalosa ha ngwana ele wa moshanyana ha re hatela pele. Monna ya qoswang ka ho bolaya Constable Ramabele Mothapo wa sepolesa sa Tshwane Metro o hlahelletse lekgotleng la Magistrata Pretoria ka qoso ya polao. Ditlaleo di kuma ha John Mangaba a bolaile Mothapo ka ya dilemo tse 39 letsatsing la pele la Keresemese kapa letsatsi pele ho Keresemese a baleha ka koloi le ya mofu le sethunya sa hae sa mosebetsi. Mangaba ya dilemo tse 30 o tshwerwe letsatsing la pele ho Keresemese le boa kgomo o fumane ka sethunya le koloi tse utsitsweng. Sethatonga o ne a tlilo hlahella lekgotleng la dinyewe ka la 30 empa nyewe ile ya fetisetswa Pretoria. Nyewe ena e diehisitswe ke hore diprovinsi tse pedi di nyallane. Ha re kena ditabeng tsa matjhaba, baitseki ba bangata ba ditokelo tsa botho ba tholeditse mohato wa Zimbabwe wa ho fedisa kahlolo ya lefu ka mora ho tjhaella monwana molao wa motheo ka selemo sa 2013. Ka mora hore mopresidente Emmerson Mnangagwa a tekene setshwantsho sa molao wa ho fediswa kahlolo ya lefu Zimbabwe hore be molao ka la bobedi. Ba tshwaruwa ba ne ba emetse lefu ba tla fuwa kahlolo ya ho hlola tjhankaneng. The Act specifically deals with those that are on death row, and it specifically says in section 2, do not carry out the death sentence. Letona la toka la Zimbabwe le hlalosa ka botebo ditlamorao tsa molao ona o motjha. We applaud the decision that the Zimbabwean authorities have taken in abolishing the death penalty. Baitseki ba ditokelo tsa botho ba ngongoreswa ke hore molao ona o kana wa kgotlisa kahlolo ya lefu ha o etsala hore ho phatlalatswe maemo a qomatsi ho latela karolo ya 113 ya molao wa motheo. What is important to highlight is that this sentence under the Defence Act applies to military officers and not necessarily civilians. Zimbabwe ke karolo ya dinaha tse etsang pedi borarong tsa lefatshe tse fedisitseng kahlolo ya lefu ka molao. I'm feeling euphoric. I'm very happy. It feels like being born again. It's a new chance, it's a new beginning. Ka moraong ka marapo a puso ka 2017, Mopresidente Mnangagwa o bile phatlalatsa hore o kgahlano le kahlolo ya lefu e neng e sebediswa ke makapitale. Naha ya Uganda e kene lenaneng la dinaha tsa Afrika tse akgang Egepeta, Ethiopia le Nigeria ho ba setho sa mokgatlo wa BRICS. Matlisisi Thabo Mbeki, African School of Public and International Affairs, ore sena ke sesupo sa hore dinaha tse ka botjhabela ba Afrika di furalla dinaha tse ka leboya ho ikamahanya le tse ka borwa. Mmuso wa Uganda ore qeto ya ho matlafatsa menyetla ya maqhama a moruo le dinaha tseo moruo wa tsona o ntseng o hola. Afrika Borwa e tlilo ba naha ya pele Afrika ho tshwara boka sa BRICS isao. Afrika Borwa e tobane le ditshoso tsa ditlaleho tse tharo tsa ditlhaselo tsa bofirikanyi dibakeng tsa tse kang Mayfair, Soweto le Ekurhuleni, Gauteng. South Africa was not left unscathed because of that, and that was demonstrated in the grey listing of South Africa as a terror funding hub some 2 years ago.
So that was served as a wake-up call for South Africa to look at terror funding and also to act stricter against these organizations that are freely moving in South Africa at the moment. Mui ribwezi reo amohela. Mokgatlo wa baahi Safe South Africa le Sesotho di se hollotse ka bohale ho fediswa ha dikontraka tsa basebetsi ba setjhaba. Lenaneo la mesebetsi ya setjhaba le tsejwang ka CWP ke letsholo le ileng la qalwa ke mmuso ho fana ka mesebetsi ya nakwana ho batho ba dilemong tsa tshebetso. Lefapha la kopanelo ya puso le mesebetsi ya marena le entse phatlalatso ya hore morero wa yona ke ho fokotsa lenane la batho ba lenaneong lena ba dilemo di 55 le ba ka hodimo ho dilemo tseo. Lefapha le boletse ha qeto ena e susumeditswe ke diphephetso tsa yona tsa jwale tsa ditjhelete. We view this as a lack of timing and lack of proper planning. January is a crucial time for many South Africans, especially those who are underpaid and underemployed like community workers. Ka ho le leng Sesotho e boletse ha ho fediswa ha dikontraka tsena ho tla eketsa sekgahla sa bofuma. This is absolutely concerning because many of these persons are dependent upon these CWPs for the source of income, and we should not be sending a single South African into the unemployment queue when we have a 41.9% unemployment rate. Tebello ke hore basebetsi bana ba fukuditsweng mosebetsing ba tla fumana meputso ya bona ya ho qetela ka la 25 kgweding ena e hodimo ya Pherekgong. Le ha o le jwalo, Sesotho e rera ho kopana le COGTA, lefapha la mesebetsi ya setjhaba le lefapha la matlotlo ho fumana ditharollo tsa ho leka ho qoba palo e phahameng ya batho ba sa sebetseng. DA Johannesburg e amohetse ka diatla tse pedi qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe ya hore leano la tshebediso ya lekala la tshireletso ya VIP masepaleng wa Johannesburg ha le molaong ebile le fosahetse. Lekgotla le nkile qeto ya hore tshebediso ya lekala la VIP ho sireletsa bahlanka ba bomasepala ntle le tokelo e nepahetseng ya kotsi ya bona ke kgatikelo ya molao. Leano lena le dumella bahlanka ba leshome ba VIP ho sireletsa meyara, ba robedi ba sireletsa motsamaisi wa dipuisano, ha ditho tsa komiti ya meyara di abetswe mapolesa a VIP a mabedi. Basebetsi ba lenaneo la ntlafatso ya dipalangwang tsa setjhaba NTI ba qetile matsatsi a sehla sa monyaka ba dutse kantle ho dikantoro tsa lekgotla la ketso ya molao Northwest e le ha ba ipiletsa ka mora ho se lefshwe dikgwedi tse fetang tse 5. Badiri ba NTI ba jetse Keresemose le go amogela ngwaga yo mosha kwa ntle ga dikago tsa kokonope molao ya province ba lopa dituelo tsa bona tsa dikgwedi di le 3 tseo di saletsweng kwa morago. Ba re ntwa magareng ga lefapha la dipalangwa le motsamaisi wa go busetsa maemo a NTI mannong go amile malapa a bona thata. Nna ke driver o sa hole e usa botlhoko bane ko hae mathata a lebeletse nna ke nna actually ke tlhokomelang kontlong. Hona beno go safara rena go safara bona ba jile di holidays tsa bona, they were nice little family tsa bona ka di from the December rena o re jetse mo. Badiri ba emekala gore ba tla dula ka fa ntle ga dikago tsa kokonope molao ya province go fitlhella ba bona dituelo tsa bona. A re nyaga net fela gore ba re patele tšhelete tsa rena outstanding salaries one even the bonuses zanga ba di patela each and everything zanga ba patela 6 months salaries ba ba re kolotang tsone 5+ e ba re kolotang yona but we are willing gore re ka engage le bona maybe mona ba ka re fa 3 or 4 Ka bagare lefapha la dipalangwa mo provinceng le gateletse gore dimilione tsa diranta di le 16 tseo di beetsweng thoko go nna tsa NTI ga di kitla di romelwa go business rescue practitioner. La re seo ke ka ntlha ya fa madi mangwe a waneng a tshwanetse go duela badiri mo nakong e fetileng a diriseditswe mabaka a le sa tlhalosediwang sepe ka ona. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.
Baahi ba Lichtenburg ba re ha esale ba hloka metsi le motlakase mme ba kitikile Keresemese le mathwaso a selemo se setjha ka lefifi le lenyora. Beng ba dikgwebo tsa selegae ba re kgaogo ya motlakase e amile thata matshelo a bona. Ba re ba dirisa madi a mantsi go batla mekgwa e mengwe e tshwana le tiriso ya di-generator. It's quite difficult to say how much you're losing daily, but you know, like yesterday when it was a little bit of rain, we couldn't depend solely on the solar. Ditaba municipality has made it impossible for small and medium business enterprises to survive at all. As you can see, we also closed down since the 23rd of this month. Baagi ba legae la bagodi ba re ba utlwile botlhoko ka kgaogo ya motlakase. We can't survive. There's no water, there's no power. In the night you must wash with bottles of water, and it's cold water. There's no power to warm up your water. Mo nakong e fetileng Masepala wa selegae wa Ditsobotla o netefaditse fa o thapile rakontraka wa motlakase go busetsa tlamelo ya motlakase mo mafelong a amegileng. Sentle English, SABC News, Lichtenburg. Re hatela pele Gideon Chishimba ya hlahang motsaneng wa Matisa haufi le Louis Trigata Limpopo ke motho wa pele e motho Afrika Borwa a entse motšhini wa o bala tšhelete mme o re o batla ho fetisetsa tsebo ya hae batjheng. Gideon Chisimba a dilemo di 55 o re e sale a na le tjantjello ya ho lokisa disebediswa tsa motlakase botjheng ba hae. Ka lebaka la ho holela sebakeng seo menyetla e haellang, o ile a tlohela sekolo ho ba mokganni wa ditekesi. Fela tjheseho ya hae ho lokisa disebediswa tsa motlakase ile ya motlosa industry-ing ya ditekesi. Chisimba o re ho mo nkile dilemo tse 5 ho fihlella a qeta ho etsa motjhini ona. Ka ho qolleha motjhini ona wa hae o bala ditjhelete tsa dinaha tse fetang 40. This is come from God, because I was fixing the radio when I start, I fixing the car, I do everything with using a hand. That's why I decided to do the note counter. I worked 20 years for the note counter machine with the top safe. That's why I decided to do my own machine. Chisimba o re projeke ya hae ile a tobana le diphephetso fela o ile a iphapanya dipuo tse monyamisang hore a tsebe ho fihlella toro ya hae. It's not easy to design the machine because you have to contact other people that can give the negative things, saying, no, you can't do the machine. Well, you're a vendor, you come from Makungwi village and now you can't do this thing. I try to push and I pray God to help me to do this. I want to create jobs. My mind is want to create jobs. I want the new guys to do what I'm doing. That's my aim. Chisimba ore ona le toro e kgolo ka tshibollo ena. Jwale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle ya mebaraka ha e kwalwa. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle, oli e tala e hweba ka $76 barrel. Mui pejana re kupile maikutlo a hao mabapi le ditaba tse renga Orlando Pirates e amohela Stade Abidjan ya Ivory Coast hosane papading ya Kefa. Ho latela papadi ya Pirates sehleng sena sa PSL ho bona leeto la yona ho Kefa na e tla fihlella boemo bofe me maikutlo a hao a latela ka khatiso ya video ya WhatsApp. Nnete gore setlhopha sa Orlando Pirates se bapala ga botse dipapadi tsa Afrika. Lebile ke bona se di tsupa ga bonolo papadi ya tsona ya go sasa. Ebile wa ya ka nna ka tebello ka mahlo. Ke bona setlhopha sa mapakanya be le go dipapadi tsa makgaolakgang. E tlo fitla go makgaolakgang ka gobaneng batshameki ba teng ba tshameka bontle ebile ba tshwaragane tshameko ya bona ya khatlisa. Ke bona yo Mui re leboela maikutlo a hao ka mehla.
Weso ho rwalla ha so qeta moru ha di rengwe hape ho sasa ke moifo wa Setswana ka hora ya bohlano ho latela Bolipi. Khotso.